طالبين وطن بوجهوا عن سلسلة تي تجربة مضمون بالنسر يعني هم مكي ميليتون مكي كي هم تجاربي تجربة قابلاتن هم تاكوشين بكن چیزی بود هم دفش تاکوشینو خواهدنا بردن یعنی هر بردوان به حیات جنابدان شنا رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجای رو هفته اثبات 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 14 امنوچه نو روزه پیشکش بکن دست بکه چند سرنوچه مشامزن آزادی دروژه هفته آنده باسکی قرصه گه چولکه چو سرگوره هایری دورموش باسکی وانی گه واری محمد تونجو سویان جزیره بوتان مصطفى كاروس دوت زلمال سرگر و جنان شر پسیکولوژیک الی سر ربر پوی دوی برخدان آن دیجی تجدید انجام بگیره. تپگین اسامه دو شهیدان اشکره کر. باشک دمیر تاج بریار خوی نامزدی پاش فکرشیا. رایدرین دولت آترکا داگر کر لهولیرینه. دوباره روش باشوره گذرن هجا مشفانین آزادی مشخواد دومینن باسک وانی گها جزیره مشفانین مشامزنی آزادی ین هفت روزن لوانی کتنه ری ایرود مشامزنی آزادی ده جهدگرن گهان جزیره سیاست مدارون و نرین رخصرین گرسیی ین دموکراتیک اند باسک وانی ده جنافچه سروپیا یا شر نخی برب نافچه جزیره و هاتن اوغر کرن ولاتیان لجزیره مشفان بدرشمین بجی برخودنا زندانان بجی برخودنا امرالیه اوغر کرن اول دورا پرا یا فسی کتنا جزیره ده جهل دایک ناشته و وجاره هاتن پیشوازی کرن حتی آواهیا رخصنا دم پارتیا جزیره مشیان اول ویدره جهل گرسه و درشمین بجی برخودنا زندانان بجی سروک آپو هاتن پیشوازی کرن یک جکسین دنوا گرسیال پیشیا وحیا پارتی ده دسکنی دایکا محمد تونچ اسمر تونچ بو کو مشوان پیشوازی کرن هروها نامزد هم شراداریا دم پارتی یا شراداریا جزیره گلر تونچ گل سلاف کر باندورا تجدید لسر تواهیا جواکه هیا لسر جنان جدا تیمشاندن جبرکو آواکار پارادیکمای آزادی خوازیا جنه برز اجارانه نخوازن جن با اوی که آزاد جواکه بریوه ببن لوما تجدید لبرز اجاران فرض کن هک ام جن آزادی بخوازن و دمی دوی ام آواکار و فکر آزاد بکن و جبو و تکوشن اخواه مزم بکن بلکودار نهجام هل دودن خو بگی جنن جزیره باسک مشاوانه ام دوچه خود وینا بریده بردوام دکن نامزتی هفشراداری جزیره عبدالرحمن دورمشی لویدری آخوی و بالکشان سر دور پیچ کرنا جزیره و آنی زمان ویا ام دبینن بیکا تجیده چاوایه ام دخوازن ایدی او اورین رش این سر جزیره و ولید بین را کرن مشفانین آزادی جبو بلاف کرنا وان اورین رش هاتن ویدری پشتی خفتنان مشفانین آزادی در باسی آواهی پارتی بون دایکن شمیه لویدری پاتیک و لپک و نامین کو نویساندن رادسی مشفانان کرن کو بشینن امرالیه زاروکا کچ یا شالو شاپک لخواکری جی نامه که کو نویساندی و پریستوکا خوا رادسی مشفانان کر و خواسکو جی عبدالله اجالان را وره ری کرن بلی مشال ویدری بردام دک امی آگاهی برفرهتر جزیره بگرن جمیل تاش کسن هیج مشفانان هوال جمیل روش باشواره روش باش هوال سر گلک سپاس کن هوال جمیل جبو و دم خوش مره فقطانت مهنکی نوچیال سر مشه مبلاف کر لیم دخوازن آگاهی برفرهتر جو بگرن هوال جمیل و چافدیریا و چیه مشک آنها الجزیره روشک چوال داره مشکی پیروز جبوی سروکایتی yalnız az tiştekit xazım beycim sernavi ahlakı dema maruf dibe İslam dibe ahlakı be dema maruf beyce insan dibe ahlakı be
dema maruf bêje dewlet divê ehlaqe be lêbelê emîro li gorî ku navê vî dewletî İslam e ama lêbelê li gorî İslamiyetê naçe yani li gorî İslamiyetê tecrid sûcê mirovayî ye li gorî ehlaqê însanê jî tecrid qedexe yani ne li gorî tecrid ne li gorî ehlaqê însanetiyê ye hele li gorî dewletê kesinlikle ama emîro lê dirin yani gerçekten gelek işte girink em bîninin yekê sibatê me dest me şê kir waliyê wanê du roj qedexe kir em hêj natne heqarî çar roj vê qedexe kir em hatin Şirnexê niha em Şirnexê cizîrê me qedexe ye em ê biçin misêbînê qedexe ye evana ne îşê ehlaqiyê ye evana ne îşê însanetiyê ye îro devlet ji dayîkê me ditirsin îro devlet ji barişê ditirse ji silhê ditirse yani gel dixwaze tevlî me be gelek müdahale ama lêbelê gel natirse gel her tim li cem me ye gel ba serokê xwe ye ba îrada xwe ye gel ji ber wî awê em her tim serokê xwe ne ev tecrid li ser serok em qedexe dikin tecrid sûcê mirovayî ye tecrid sûcê însanetiyê ye yani em bang li dayîkê polîsa dikin em bang li dayîkê eskera dikin werin û jî destê xwe bidin dayîkê aşîtiyê em tev bi hevra vî meşî bilind dikin yani ne ku îro niha Serok Öcalan tecrid edeye niha Türkiye niha Orta Doğu tevahid bine tecrid edeye Eval Cemil Taşkesen hun anhalı cizirene karıhneki bahsa atmosfera lu deri bakın denkte mehji gerektiği cosu heyecan xuyadıkı Jber kalabalığı niha denk nae havalı me evken jber internetci yani gerekti burayı de başa mesede dema negrin ve demeye gerek spas kene val Cemil dem baş var xabat baş serçave mi نتەنیا ئارەزووی هەموو کوردێکە بەڵکو داخوازی ویستی هەموو کوردێکە کە بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە زیندان ئازاد ببێت. Kudarnêja meşameziniya azadî ay ji Qersê jîketiya rê li çewlikê hayrî durmuş li ser gora wî bi bîranî. Baskê meşameziniya azadiyê Qersê di roja heftemîn de gihîşte navçeya çewlik Kanîreşê. Siyasetmedar û nûnerên rêxistinên girseyên demokratîkên di baskê Qersê de cih digirin îrogî li Kanîreşê. Li ketina navçeyê hatin pêşwazîkirin û heta navenda navçeyê meşiyan. Belê baskê Qersê li çewlikê yek ji kadroyên PKK hayrî durmuş li ser gora wî bi bîranî. Hevalê me hayrî durmuş Kemalpîr û Mazlûm Doğan berxwedanekî bêhem pade hember faşîzmê dan û di girtîgeha di dûjeha Amedê em bêjin li wir xwe ji tariyê re kirin ronahî û bûn pêşengê gelê Kurd em bi wan rêzdarî bêrtînin berê ku em dest bernama xwe bikin em deqeyekî we vedixwînin tezgirtin dikin şehîd namirin şehîd namirin belê heval û ev heyeta me ye hatin ha em ji bo ku daxuyaniya xwe bike vekîlê me yê Çewlikê Rêzdar Ömer Faruk Laki daxuyaniya me ya çapamendiye bike. Mehmet Hayri Durmuş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken ben doktor olursam sadece hastalarımı muayene ederim. Ama ben halkıma ilaç olmak istiyorum deyip mücadelesini başlatan bir yoldaşımızdır. Bugün Türkiye'de
tüm Türkiye'de 80 darbesi sonrası Diyarbakır cezaevi şekline dönmüştür tüm Türkiye. Irkçı, faşist, kafa tasçı Esat Oktay Yıldıranlardan binlerce vardır. Ama bilsinler ki Hayri Durmuşlar, Kemal Pirler, Mazlum Doğanlar da bizleriz ve bizler de buradayız. Yoldaşımızın yanındayız. برگزارنیجه او داخیانیا کول سر گورستانا یک ج کادروین PKK هایری ممت هایری دورموش هات داین هات گوتون ممت هایری دورموش دماکو لزانیگه دخانت گوت از بم تختور از تنی نخوشین خو تداوی بکم لی از جبو تواهی امروهی بخابتم گوی دمی بر اسات اوکتای و ینوکیدن هبون همبری گرتیان ظلم بکارانین لی ایرو پشتوانین وانگرتیان ایکو ریاوان دشوپینن به هزارانن گرفین برچبونه جی لزندانان بردوام دکن دروج هفته و سیان دنه به مبست آزادی فیزیکی ربیر عبدالله جلان و چاره سرکرنا پرسکریکا کرد برین دموکراتیک گرتین سیاسی د گرفا برچبونه دنه چلاکیا گرتیان بردوام دکه گرتین سیاسی بله چراکی گرفا برچیبونه یا مالباتین گرتین سیاسی جی یا وجبو پشتوانی اوان جی بردوام دکه به ناوی نوبت عدالت یا لآمد مرسون ادنی جی کته روژا شستو سسیانده آزادی عبدالله ورجلان آزادی همو کرده که و هتابش آزاد نکلی کرد هر واجه بدستی دجبن بیتو هر دجبن بسری آزاد إن شاء الله پشتیوان بخوای گورا عبدالله ورجلان آزاد کلیتو کردستانیش کرد و کردستانیش آزاد بیت مصطفى کاراسو گوت پارادیگمای ربر اپوی سیستم دولت پرست تونه بکه اندام کنسرو برای کجکی مصطفى کاراسو در برنامه تایبت یا مدیا خبرده تبی تجدید گلک مجارین دروژه و دنر خواندن Mustafa Karasul sermeşen azadi و salvegera 25 a komploya pazde isbate her wa berxodan al zindanan u der ve giring dest şankirin Mustafa Karasul de 25 salvegera komploya nav netevide reperapo u berxodan al imrali slavker u zextal ser tevaya civake u jin u civanan li ser girtiyan ve kişeri psikolojik elidici reperapo bnavkeri gut de 25 salan de mayinalı zindane u 25 salan zindane temsil kirna irade gel brengeke birumet geleke giringe reberapo 25 salında bin şereke psikolojik deye liser reberapo her roz zaxteke psikolojik demeşandır zaxtalı sergele kurt müruvaniye u jinan beşek jişere psikolojik elitici reber apoye reber apo bisekin o fikre xwe nişanda ku li zindanê jî bê tucarî dev ji sekna xwe ya azadiye berneda Karasu bi gotina têkoşîna li dijî komplogeran hêjayî lêkolînkirinê ye lêkolînkirina sekin û helwesta rêbera poya 25 salan ali İmraliyê pêşniyar kir di tecrîta 25 salan de rêbera po bi kîjan hestan jiya rojên xwe çawa derbas kirin ji bo serxistina têkoşîna azadiya vî gelî ji bo serxistina têkoşîna azadê ya mirovaniyê ji bo rizgariya jinan ji sîsteme bi serweriya mêr xwes çi bike ev hemû bi rastî jî hêjayî lêkolînkirinê ne hêjayî bibin mijara romanê bibin mijara vêjeyê bibin mijara lêkolînê herwa Karasu berxwedana li derve ya top yekûn çalakiyên hûn nikarin roja me tarî bikin bi bîr xistin xwest herkes pazdeyî sibate weke roja rojî girtinê qebûl bike îro jî li zindanan ji bo azadiya rêberapo berxwedaneke mezin heye hevrêviyan a ku li dijî esereta rêberapo helwest nîşanda bi hurmet û minnet bibîrtîne wê bi eşkere got jiyaneke bêyî rêber
ریبراپو نابه ریبراپو پازده حسابات و که روژا قرکردا کردان پناسه کر و هر سال و روژی دیگرتن دوی باوری دمکو ای ساجی گلمه و کevne şopiye devam bike o roji bigire leser meşa kölüne u meşen libakure Kurdistan'ı ji Karasu ha gut geleme yele Avrupa ji bu azadiya reberapo ketiya nava tekoşine kemmezin de hevde hesabate de mitinge keteli darxistin libakure Kurdistan'ı ji ve çarçoveye de meşel mezin pekten ve Kurd hemu tevli meşalı kölüne ya hevde hesabate beben ji İngilistan'ı hatta Süveyde ji her devera Avrupa'ya ji Kanada Avustralya'yı Kurd liku hebben dve beri xwe bidin kölüne ez dve baweriye demek ku ev berxwedan ve encamen gering bixwere bîne van berxwede ran ji vê derê bi hürmet silav dikim Karasu got rêberapo bi paradigmaya xwe tola herî mezin ji dîrokê helanê serneketina komplegeran bi saya berxwedana mezin a rêberapo û gel û gerilaye û rola paradigmaya rêberapula Öcalan destî şankir zexteke geleke giran li gel hate kirin lê belê geleme naha jibo rêberapo li ser piyane lewma komploger bi ser neketin qîmetê rêberapo zêde bûye bandora hêza îdeolojik a rêberapo li ser gel bandora li ser mirovaniyê zêde bûye herkes vê yekê qebûl dike lewma rewş li gorî fikrê wan pek naxat rêberapo bi paradigmaya xwe tola herî mezin ji dîrokê helanî ji sistema dewletperest a bi serweriya mêr a 5000 salî tol helanî mirovanî ji mejiyê dewletperestiyê ji hegemoniya dewletperestiyê rizgar kir rêberapo bi paradigmaya xwe pêngaveke îdeolojik a ku dawî li sistema dewletperest bîne da dest pê kirin gaveke îdeolojik avet herwa îdeolojiyeke welê diyar kir ku sistema serweriya mêr li dijî jinan têk bir sekin paradigmayeke dest nîşan kir ku jinan ji sistema bi serweriya mêr rizgar bike ev geleke girînge sûcên li dijî xwezayê hene li gel tecî jî rêberapo bi kurbûna xwe li dijî sistema dewletperest a bi serweriya mêr helwesteke girîng nîşande pêşketineke girîng afiran encamên vê yekê wê gelekî mezin bin lewma paradigmaya rêberapo ji mirovaniyê re mîladeke sosyalî ji fikrê civakî jî ji mejiyê dewletperestiyê rizgar kirin vê hêvîtiya heyî wê tune bibe mirovanî wê li pey hêviya mezin bikeve li pey paradigmaya ku hêvî afiran diye tepkoşe bide serşopa wê û xwe bigihîne jiyaneke azad û demokratîk Mustafa Karasu balkşan ser çalakiyên xizmên girtiyan ên ji bo çalakiya girêvên birçîbûnê li zindanan jî destî şankir ku tenê xwedî derketina malbatan têrê nake divê gelê me hemû xwedî lê derkeve هپگین اسمه دو شهیدان اشکره کرو گوت هفرین مسا سون و جهات میناکن بجارتین میلیتانیا اپوی بون دخویانیا نوند راگاندون و چاپمنیا هپگی تکداری شهیدان به ویرنگیه بازه چلی 2024 مبگلی خو رای گشتی را پارو کریبو کو لهرما برخودانا سردمه یاگری حقاری لدوش داگر کرن چالاکیه که کوردینه یهاتیلی درخستن دوی چالاکیه ده 12 داگر کر هاتن جزا کرن 8 داگر کر جی بریندار بون و هفره ما جهاد برح فدایی آپوی و جسارتا بلند لدوش داگر کرن شرکر و گیشت شهادتی هفره ما ساسون اسمی جی کو بشتاری همان چالاکیه بو پشتی چالاکیه شهید کد هپگی دیسری ده جمالباتین هجاین هفره خو ساسون و جهاد این بون جانگورین فدایی را جهمو گلی ولایت پاریز کردستان را سرساخی خواست و ناسامه شهیدان و هایش کرد ساسون آسمین بناویدن مراد اوچک جهج دایگمونه وان ناوی دایکو باب سینم جعفر د 13 2024 دا لمتینا شهید کد جهاد باگوک بناویدن محمد گمش لآمده جدایگ بویه دایکو باب بدیعه فراد 13 2024 لمتینا شهید بو هر وها لسر جیانو تکوشینا هر دو شهیدان جی هپگی اواگاهی و نرخاندن پارو کرن هفری مساسون لوانه دمالباتکه ورات پاریز و دلسوزی چاندا کردی ده هاته دنی پارتیا مپکه که دتمنه که بچوک ده ناس کر د سال 2014 د تبر نوار فنگریلا بو یکمین پرورده خویا گریلاتی لهرما متین عادت و وی پرورده یک سر خو بجیانا گریلا او چیره آداپت کر د سال 2021 د تبل پرورده ل اکادمیا لشکری معصوم کورکماز بو
هفری مج پراتیکا خویا بری درسین گرین گرتن و ده تاکتیکین گریلاین سردمانو ده ازمونین گرینگ بدست خستن. هری داوی هفری مساسون بشتاری چالاکیا 13 چلی 2024 آلقا دا برخوادانا سردمیا گری جول مرگی بو و دوی چالاکی ده جهکی گرین گرد. هفری مکو دوی چالاکیا کو دربین گران لدجمن دانده بلهنگی شرکر پشتی چالاکی ده دمک کنده ده انجام ایریشا دجمن ده شهید بو. خطا برخوادانه هفری مساسون ده دمن هری دجوار دجی بسای روحی خواه بلند ایریشکار درب لدجمن گرد ویجبو همو هفرین خواه ببر بر. هفری مجی هات دمالباته که کو به اس خوش شمر خامر دینیه لآمدی هاتی دینی تکوشینا ما زوناس کر دسر دمکه کو ایریشن دشمنیان لسر گلو تفگرا مزیده بونده هفری مجی هات بری خدا چیاین کردستانه او ده 2019 ده تبری نوارفین گریلا بو. هفری مجیهات جبر خباتین خوین بری خودی ازمونه کر خستنی و بردوزی بو بتیکو شرف دایی و هوالتیا کورا گریلا باندور بو جروجا دسپیکی و بجوش و هیجانا که مزن تبلی خباتین پراتیکی بو. ایریشین داگر کری ین دجمنه لسر هریمن پاراسنا مدیایی به تایبت هریمن زاپا و شینومتینا هیرسا هفری مجیهات آل همبری دجمن هین زده ترکر. لهر گرکی کو دجمن لی بجه بویه دزانی بو و درباره هزین دجمن این لسر وان گرانده خودی پلان بو و دو پیکانینا گلک چالاکین سرکفتی ده بو آلی کار. هفری مجیهات 13 چلی 2024 لقادا برخوادانه یا گریه کاری لدجی لشکری دجمن بشتاری چالاکیه بو. بهشمندیا کور آبر پرسیاریا خواه به بریارداری و روح سردمه تکوشیا. دوی چالاکیه ده حتی نفس خواه داوی بفدایی و لحنگی لبرخوادا و گیشت شهادتی. برگودان جا باشاک دمیرتاش کو راگهاند بو اوی به دخواست به دکار به نامزد هدپی استانبولی اف بریاره خو پاشتکشان باشاک دمیرتاش راگهاند کو او نابه نامزد شهرداری باشاک داخوانی دا اوگوت پارتیا مجبوه بجارترین هرمی کارکی جدی دمشینه و دخوازه نامزدین جبوه شهرداران دستنی شام بکه من بریان ها راگهاند بکو جبو برپرسیاری شهرداری استانبولی بگرم سرملین خواه آماده مه پارتیا مدن پارتیجی راگهاند کو اوی بکیف خوشی و همو هزا خواه نامزدی من دستک بکه از سپاسی همو رهوالین دن پارتی و کنسر ببریا پارتی دکم ده انجام هفدیتین برایدارین پارتی ره هم فکر بمکو نامزدی من آجبو شهرداری استانبولی و راوستاندن دروژن پیشته پارتیا موی نامزدین جبو شهرداری استانبول اشکره بکه از آماده مکو بری حوالین خوره جبو وی حوال هجا و سرکفتن پارتیا مک کار بکم باشاک دمیرتاش گوت دوی گلیمه جبری داخویانی این پارتیا مک تو داخویانی و بیانیندن جدی نگره و نکن مجارین سپیکولاسیونان چه دبه بلا ببه امی یکن به هفرنه و امی به یک ریزی جبو دموکراسی آشتی و عدالت و کبیتی کو شناخه بدومینن امی سر بکوین و دم آمیه برگودان جم چند در حقیقت باشی کردستانی و سردان رایدارین دولت ترکا داگر کردم دو دومینن هزم پدکی و جاری لنافچه سورانه کسک رواندن لگوری نوچه روز نیوسی لنافچه سورانیه هولری هردی احمد جالی هزم پدکی و هات رواندن هات رگاندن هردی احمد اولاد پاریزکی کرده و باب زاروکه کیه نایزانین به هردی احمد چماهاتی بنچاف کرن و او برونه کدره هزین پدکی سالین داوید زختال سر مخالفان زده کریه کسین کوتین رواندن آنجی گرتن جارنا بمهان عقوبت آوان نایزانین و آگاهی جوان نای ورگرتن لگل نرازی بونیان رخصرین مافی مروفان جی وان کریارین خواه زیده دکه هیزین پیدکی بکریارین لدیجی مروفاهی و اشکنجه تمی دکه و روژوی لسر رواندنا روژموان سلیمان احمد جی کو اف نیزی هفته روژی را دم در باسبو هیجی تو آگاهی ندای مالباتی رایدارین دولت ترک لهوری ری به پدکر دناو هفدیتن آندنه گلو وی جارین بازار چدکن وزیر پاراستنا ترکیه شارگولر پشتی هفدیتنین برایدارین عراقی را قول بغدای پیکانین در باسی هولی ری بو و به بارزانی آن را
کو سروک وزیر هرمه و سروک پدکینه و هفدیتنام بکه هیتا ترک آج وزیر پاراستنه یاشار گولر و سروک فرمانداری گشتی متین گراک پکته گهان هولری گولر هفدیتنا دسپکی به سروک هرما کردستان نیچروان بارزانی رپ پیکانی هاترا گاندن کو هیتا ترک و هولری به سروک پدکی مسعود بارزانی و سروک وزیر هرما فدریا کردستان مسرور بارزانی رژی هفدیتنام بکه ام هودن خو بگینن هولری حتی هولدان بچن سری ام نوچه خو برفرهتر بردام دکن بله وزیر پاراستنه فرمانداری ارتشا ترکیه دوهل بغدای بو پشتی هفدیتنین برایدارن عراقی را ایجار چون هولری چاودرین سیاسی دست نشان دکن کو دولتا ترک لهم گریلاین آزادیا کردستان هر جوره لیستک کرن هر جوره چکین کیمیاوی و هفکاریا به پدکیجی انجام به دست نخستن و تک چون به تایبتی پشتی اپراسیون گریلاین آزادیه یال زاپی 12/4/2024 به نام شهید هلمت دیرالوک و جزا کرنا 61 داگرکران دولت ترک دشوقی دیه پشتی وی در بیان مزن که نوالیگرینان و ترافیکا دیپلوماسی خورد کرد بریانها وزیر کار دروی ترک حقان فیدان چوبو بغدا و هولری و گفر تواهی کردان خوارن پشتی گفین حقان فیدان ده 16/4/2024 در لکرکوکی سیاست مدار کردیا جن فریال سلیمان هات شهید کرن پشت سروک میتا ترک ابراهیم کالنچو بغدا و هولری د پیرژی لسر روی خواندنا سروکمار اردوغان سروکمار ایرانی ابراهیم رئیسی چو انقره جافکانین دیپلماتیک راگهاندن کو هر چقاس هفدیتن لسر شر حماس و اسرائیل باجی سروکمار اردوغان و رئیسی خوشکو لدجی تبگر آزادی کردستان آلی کاریه که زیده تر بدنوان نهاجی وزیر پاراستنه یاشار گولر و سرفرمانداری ارتشا دولتا ترک داگر کرمتین گراک لبغدای چون بغدای لگوری مدیا عراقی ده هفدیتن آنده سروکمار عراقی لطیف رشید جو ترکی خواستی کو ایریشن لسر سروریا عراقی بدن راوستاندن و قیرانین هی بریا دیالوگ چاره سر بکن رایدارین ترک جی جبو تکوشینا لدیجی تبگر آزادی کرد دستک جوان خواستنه رایدارین دولتا ترکا داگر کر پشتی هفدیترین لبغدای ایجار آنها چون هولری اولوی درینه یا بالکش اوکو بریا رایدارین پای برند این ترکیه بگیهن هولری بالافرین شرین ارتشا دولتا ترک بیرداریا شهیدین کرده که بمب باران کرن رایدارین هولری جی داگر کر بکیف خوشی پیشوازی کرن برگودانی جا مصطفى کاراسو د برنامه تایبت یا مدی خبر ده گلک مجارن دجی نرخاندن هروها لسر مجاره هل بجارتنی و عرتهجی ببونی اصال و گراوی یا عرتهزا شش سبات جراوستیا مصطفى کاراسو گوت مخالفت حساب عرتهجی نپرسی و ده هل بجارتنی سویه که آدار ده دکاره بپرسه مصطفى کاراسو جبر حساب نپرسینه مخالفت رخ نکر او ها گوت ارتجا 6 سبات 2023 ارتجا که گلک گران بو به تیبتی باندور که گران لکردن روجوای فراتی کر باندور لعربن علوی ین لحطای کر بگومان باندور لگل ترک جی کر اگر ارتجا که بویرنگی لدوره که دم بقومیا و گل 4-5 روجان بی خودی بما روبری دسلاتاری لوی دره ندما گل و اف دولت لوشاندا لروجوای فراتی لباجارن سوریه باندور ل 20 میلیون مروی کرد تراومای که مزن بخورانی دولتا تکمینه هر جاری به هجماران لیست ده کرونای ده به هجماران دلیزه ده ارتج ده به هجماران دلیزه ده شهر ده به هجماران دلیزه اف یک جخوه به حرمتیه راستی چبه به گوتن و تدبیر جلگوری و بینور گرتن لجیهان گلک دولت نفوساوان 4 میلیون 5 میلیون مروه ده ارتج ده بقاس نفوسا یونانستانه مروف تنبون راستیه که بویرنگی هیا کاراسو خودی درکتنا گل او جواکن سیویل آل ارتش زده هم ببیر خست و گود براستی جی جوان خودی لدرکتن هرکس جی کردستان چون جی روشلات فرات چون خودی لکردن علوی ین روجوای فرات درکتن لعربان درکتن جبرکو و ارتجی براستی جی باندوره که گران لکردن لروجوای فرات کر لوما دوی مجارا ارتجی نیج بیر کرن کاراسو آنی زمان دوی ابو مخالفه جیهان بسر دستلاتاری دهلوش
çanda û wiha pêdeçû desthilatdariya AKP berpirsiyariya wendahiyê da Artêjê de ye. Artêj bûyereke xwezayî ye lêbelê li hemberî bûyera xwezayî divê tedbîr bê weregirtin. Li hemberî lehiyê divê bend bendanîn. Li hemberî şewatê divê tedbîr bêne wergirtin. Li hemberî Artêjê divê tedbîr bêne wergirtin. Li cîhanê tedbîrên li hemberî Artêjê gelekî bi pêşketine. Li Şîliyê demeke Artêj qewmî niha bi her awayî bajarvaniya li gorî Artêjê hatiye çêkirin. Sîstema xwe avakirine. Li Japonyayê jî rewş bi heman rengî ye. Tirkiye li ser xeta Artêjê lêbele desthilatdariya AKP baça Artêjê jî ji bo xwe kiriye rand. Diviya bû gel ji hesab ji wan bixwasta. Nekarîn bikin. Muxalefeta li nava sîstemê piştî ku hinekî gef li hate xwarin rexne nerm kirin. Ji bo bîranîna mirovên ku jiyana xwe ji destan diviya bû hesab bipirsin. Karasu got di hilbijartinên Gulanê de ji desthilatdariya AKP nehate têşîr kirin. Divê niha bêkirin. Na hilbijartinên xwe cihî dest pê dikin tuyê ji bo xwe cihîyan çi bikî. Te hemû bi navên de vê girêdaye. Te rêveberiyeke xwe cihî nehiştiye. Bala herkesî kişand ku ber bi hilbijartinên xwe cihî li vê yekê bifikire. Gereseta van a rêveberiyên xwe cihî çi ye? İradeyê didin gel. İradeya bajaran heye. İradeya şaredariyê heye. Li vê derê civak birêxistine. Divê li vê yekê bipirsîn. Karasu anî ziman ku sedemeke din a mirina awqas mirovan jî ew e ku li Tirkiyeyê ev desthilatdarî sîstemeke navendiya dewletperest ê ji bo hilbijartinên Sûyekê adarê jî ev xal destnîşan kirin. Bala her karmendî li ser Erdoğanê. Muxalefet jî divê Artêjê de nekarî xwedî li mirovan derkeve. Mirov matmayî dimîne. Gelê Kurd gelekî êştît bi plansaziya li plana şark îslahatê re bi vê Artêjê derbada wî li hate xistin. Bi polîtikaya ji berê ve dimeşîne piştî komkuja Mereşê Kurdên li Rojavayê Firatê ber bi metropolan İngilîstanê Ewropayê koçber kirin. Pêşî li vê yekê vekirin. Mirovên ku qaçaxştiya mirovan dikirin serbest berdan. Mîtê qaçaxştiya mirovan birêxistin kir rêdawan. Wan ji mirov ji Rojavayê Firatê derxistin birin Ewropayê tu alaqeya xwe bi aboriyê nîne. Piştêrîşa li Edliya Çalayana Stenbolê, polîsên Tirk li Stenbolê tevî endamên grûp yorum çil kes û zêdetir jî binçav kirin. Piştêrîşa çekdarî ya doh li Edliya Çalayana Stenbolê pêk hat, polîsên AKP ji doh ve bi ser gelek sazî û malan degirtin. Ji doh ve li Stenbolê polîsan bi ser malan degirtin navenda çandiya Îdilê û navenda çandiya Îdîl û birêya hiqûqiya gel jî di nav de bi ser gelek navendan de girtin heta niha herî kêm çil kes hatine binçav kirin. Hazanîn rêvebera Komereya Çandeya Pîr Sultan Abdal PSAK'de Şimal Deniz Komereya piştevaniya bi malbatên girtî û hukûmxwaran re tayat Ayten Öztürk ya ku ev du salin di hepsa malî de ye û parêzer jî hatine binçav kirin. Wezîrê Karî Hundir Alî Yerlîkaya gotibû binçav kirin piştî êrişa çekdariya doh li dijî Ediya Stenbolê ya li Çalayê hatine kirin. Ji bo kesên hatine binçav kirin ji bo 24 saetan jî biryara qedexeya hevdîtina bi parêzeran re hat dayîn. Li Aliyê din yek ji sivîlên de êrişa Ediya Stenbolê de birîndar bûn jî jiyana xwe ji desta navê wî nehate eşkere kirin. Agahiyên nû derbarê çalakiya hêzên rizgarî Efrînê de hatin belav kirin. Çavkaniyeke herêyê agahiyên nû derbarê çalakiya fedayî de parve kirin ku di Çileyê de li dijî baregehên artêşa Tirk adagirker û çeteyên wê kiribûn. Li beramberî gundê Barsilê ne ev gund dixwazim vê serî da bîr bixînim siyê çêle 2024 şervanên hêzên rizgariya Efrînê li ser vî gundî ji çend paşkan ve li ser vî gundî operasyoneke şûreşgerî ji bo tûrhildana şehîdan ên gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyê li ser vî gundî çalakiyek di destê şervanên hêzên rizgariya Efrînê de ma û vî gundî tekoşîneke mezin bi taybet dixwazim balê bikînim ser vê nextê gund bi tevayî heya nîvê gund em dikarin bêjin di destê şervanên hêzên rizgariya Efrînê de ma û bi taybet bi pêşengtiya fermandar Cudî Reşo û hevalên gel wî berxwedaneke dîrokî ya serdema ji bo xelkên tevayî Bakur Rojhilatê Sûrî û xelk ya serdema nû di vê operasyonê de derket
پشرا گو داخانی فرمانداری هیئت رزگاری عفرین جی هبو لور گوری داخانی دسپیک یا فرمانداریه لوی گوندی 12 لشکر داگرکریه هاتنه کشتن 8 چتین داگرکریه هاتنه کشتن به توپلم این داگرکران هاتنه رو خواندن و د کمیرین مابسه هاتنه امها کرن و داشت که 12 و نیف لوی گوندی هاتی امها کرن پشرا دیسا فرمانداری هیئت رزگاری عفرین به داخانی کردن جرای گشتی را açıklama کرد به تیبر 4 بارگاه داگرکریه بارگاه که کیمار عنبکه و جلبره و ای باجارو که عزازه و هر 4 بارگاه جی بونه هدف هیدین رزگاری عفرینه لوار هر 4 بارگاهان در بونه هدف شروان هیدین رزگاری عفرینه دور جی ده تکس کردن به داخلی فرمانداریه ده لور 7 چته و لشکر داگرکریه هاتنه کشتن و هجماره که چته و لشکران بریندار بونه اولور داشت که کردن یا 12 و نیف هاتی امها کردن بلوچه دایو گدرن هیجال پاکستان تقینه که چه بود 12 کس مرن 10 جی بریندار بون تقین لی باجار بلوچستانی لبر نوندگه پارتین سیاسی رودال گوری مدیا پاکستانی جبر تقینه 12 کس مرن 10 جی بریندار بونه هات زانین پولیسان لجه تقینه دست بلی پرسینه کریه و هیجای گوتینه کو 15 ببورم 5 سبات جی لدیجه نونده پولیسان جی ایریشک چه ببو بکیمانی 10 پولیس هات بون کشتن 6 بریندار ببون لگوری دزگین چاپمنی بر یه بجارترین گشتی کو وی هفته ویل دار بکبن تندی زیده بویه